Rocío son, se mañá perde Toen, estamos matemáticamente clasificados. Se empata ou gana Toen, pois bueno, queda a última xornada para a semana en Santa Cruz. Hoxe tuveron minutos todos, e a verdade que nada, seguir e preparar o partido ben do domingo contra o Rabaldo e ganar. O partido hai que ganarlo sin confianzas, con máxima humildade, máximo respeto a todos os rivales e nada, demostrarlo no campo, ganar e punto, dependemos de nós. Salimos moi metidos e a idea era xa intentar sentenciar o antes posible e bueno, para depois a segunda parte, bueno, os tomos xogaron todos e bueno, a seguir con confianza e ir a polo siguiente partido que é o último. O Toen que recibe a Francelos, que, bueno, está aí loitando pola Liga, ca Purísima. Bueno, nós fixemos o traballo que nos competía, esperar, e ir a Rabaldo con todos. Sí, home, ahora xa que estamos aquí, pois, a soñar e ir con todo.